Myanmar tual chung boina chu vung takin akal zela tuna boina hi Myanmar media then khat chuan string revolution ti in an soi to a keini po in chu tiang chuan kan soi ve mai dona mipui lamin Burma sipai an soina terrorist sipai ti chu keini po in kan man pui ve to dona ni soi to thin angin Myanmar rama kumin February ni khat khan mipui thlan sarkar Aung San Suu Kyi kai hruai chu sipai lal min ong lai nga ho te chuan ne chu in Myanmar rama ro arela mipui du thlan sarkara thunei tu te chu manin arab beta democracy dual kongzo tu te chu sipai thachak na manga bein tam tak an thata sang tam tak an mana an ti du da boka tuna hian National League for Democracy hruai tu te jingami engemoza chu sipai te hian an la hreng ani Assistance Association of Political Prisoners AAPP Burma in data ati chua chuan sipai ten Myanmar rama thunei na an ponglak nu khan mi sang khat le somnga pariat tha an ni to a mi sang sari zakwa somkwa pahni man to in heng jinga sang ruk zathum somli pathum lai hi tuna hian hren an la nia sipai ten Myanmar rama mi puite laka an thil ti hi mi puite tan chuan engtika ma ngai dam thei ani ngai lawang hetiang ani awang hian mi puite chuan thlasari chung zet nun phung pa ngai zo thei lovin sipai hro hrang na zet noya ni tin hunan manga tharum tholovin sipai sarkar an beya ma se sipai te chuan tharum nen ral thuam nen an beilet thunga chuti lai chuan khovel ramdang atangin he sipai ro rel na laka tanga Burma mi puite chan chuak tu emo chan chuak tuma beitu te emo an omangem ti in mi puite chuan ring fanin ni tin tlumte thlirin an thlira ma se thlasari chungin an be seina chu a thlon mai a changzuwa mi pui zinga sipai bang te le khathiam te mi pui ro rel narama mason na nei du tu tam tak an oma abik takin zirlai te chuan tun tum Burma revolution a hian tha an tho hlok le ani chutiang mi te chuan atok ta ani to love ti in Myanmar ram obbetu terrorist sipai te chu an do ve ta ani amalama kan soi to angin mipui sarkar NUG lam hian an chet na zong hi social media lama vordal ngal thuai chul an tilem lova terrorist sipai lampo in an chet na ang chi chu media lama an ti dar du lem lo boka chu wangin chanchin thar berber hi kan puang theilova chuti lai chuan kan hriat ang ero kan puang zel don ani ninga ni khan yangon ko puya sipai motor pakhat akhata sipai chon na chu be ania beitu te hian grenade pahni chu motor a hian vom lutin silain an kap zui ngala he thil thlen na hi Sanchaung township a baho rota ni in sipai beitu te hian commanding officer alua kapin athi chiang hle a anua motor ma chuang sipai pakhat chu ka hlum le ani boka hemi nu hian Zayawadi road lama po bom apuk le bokani hetianga Burma sipai beitu te hi tu tenge ti pon chian ani lo na a Revolution Force le Generation Freedom Army te chuan an ti ni in an soya heng pol pahni te hi NUG a antel VM ti hriat chian ani lo terrorist sipai te chuan mipui sarkar sipai te le an ma ni tran tu te man chuat na chu an thei ang an sain an be mek zela ninga ni khan thu chu siamin mikhwal na ya piangin an mikhwal te ming le chanchin chu an venglal village administrator te hna an hril turani a chutianga an mikhwal te chanchin AO te hna hril du lo te chu an thil nei chu sakan niang ti an soya he dan mang hian yangon khopuya hlang township a wat som pathuma mi zavel an mander to ani sipai thupong tu chuan Sagaing region a wetlet township a Telenor Telecom tower chu bom chiat ani ti apuanga NUG te chuan Myanmar mi pui te chu din hmun thalo taka an da mek ani atibok National Unity Government NUG Foreign Affairs Minister Dozin Mar Aung chuan an thenom ram le khobel ram dang te chuan Myanmar ram boina ti top na konga an malak na muang lu to ka wangin Burma sipai te an do ngai ta ani ti asoinon le a ramdanga tanga tanpuina an mu te chu eile bar ta samte tanpuina ante COVID-19 laka inven nante Burma sarkar na tho sipai ro rel na du lawan war mek te chom dol nan te le NUG in rel bol na atante manani ang ti apuang bokani hun sang thil thlen dan hetiang hian lo soila terrorist sipai lam chuan mi puite chu an dim lo chho tran hle to a ninga ni khan Sagaing region a
Miawung township a mi stone venga motor mangin mipui an pong ka chiam maya he venga mi zongjong chu hlau thabarin an tlan chia maniwa a terrorist sipai te chuan helpol tia an soi mipui sarkar sipai te man chu tumin inspection an neya ma se an rin lo takin palpo bom hanga be an nia hliam na tak tak an tuar tunhleng hian Burma sipai sarkar enkol na hnuaya ommek telecom tower somvel ti chiat ani to a sipai enkol big maitel tower phei chu ramchung mun sang sanga somriat vel an ti cheto an tia he hian Burma sipai te in biak po na konga harsatna asiam sak nge arin ninga ni khan Yangon region na Ledan junction a zalen na sual turami puite somna banar lian pui zarani Bazundang town sipapo Yagyo rota sipai rorel na andu lo zelan tirna banar zarani ninga ni zandar kovel khan Kanbe junction traffic light bula Kanbe village administrator u kiola chu ka hlum ani ninga ni zandar som pakhat le chan vevel khan dagon miothit seikam le South Dagon miothit inkara thitside bus stopa police ta chu urban guerrilla force ten bay ninga ni zan vek khan North Dagon miothita dabin soiti rota sipai trak lian bula bomvoi ni apuak heng kan hantar lan tlem te tangpo hian sipai propaganda leader Jomin Tunan NUG 10 sipai rorel tu te dona an puang hi enga ma angai lo ti asoina a mipuiten revolution nei tura ma anlang na hi achak tok le ti alanga Yangon Mandalay le Sagay nga Burma sipai be na alwara ama zong ain anazok boka sipai te hian thlasari liamta chunga an mani beilet velo tu te chunga kut an thak thin ra khasengin tuna chon an in rin lo lai takin an mani beitu te an ron lang thut to mai ani Sagay hi Chin state pan na kong poimo ani wangin sipai te ta na poimo hlea ma se sipai convoy te chu zalen takin an kal thei to lova engtika nge boma puanga silaya ron ri kang ti chu an ngai to tel angai to a mipui lama chuanin nasa takin mipui lam an nor beta khomi pui te chuan ram lama an tlan chiat san nual to a chuti chung chuan sipai te hian Sagay nga hian an du thalin ro an rel thei chuang lo ani Burma terrorist sipai mangang hian tuna hian mipui laka nun ron na nasa zo kan chu meka Yangona Hlegu Township a chuan ninga ni zan khan Mayoma Meta Social Relief Association office an lut chua mi pali manin thuzo fia turin an la a heng mi pali ta hi anom na chin riat ani lova tu te nge an ni po soi thei ala ni lo Mayoma Meta Social Relief Association hi nikum ugas thla khan din ni in COVID-19 ripui do na konga mi puite tan puitu an nia hetianga an staff pali man an ni chan hi Myanmar press meeting Hlegu Township police station a zo tumin phone mangin biakan tuma an phone call hi zirtop ni tlai lam thleng khan tu ma in an la du lo ani terrorist sipai ho tu min ong hlang chuan Greater Mekong Sub Regional Summit a thu soin in thanna thil dik lo aw ma wangin an ram siam thatnan thu nei na apong lak chu angai ni ti asoinon le a military junta lam hian KNU KNLA PC member tele an chung te thlengin COVID-19 vaccine an pe a National Identification Card po an siam sak ni in an soya mipui tang rual sipai junta lamin rolrala che tia an soite lo mi khuala an hming sarkar riat tir lo te chu man chu an ni chuan an in le lo chu sak an niang ti an soinon le ani heti la hian NUG point thu chua siamin terrorist sipai noya sarkar na thok te chu an na tho ban sana waisen takami puita na ding turin an som non le a military junta ta na an tho chun zom zela mi puite laka su sual rong an bol zui zela ni chuan chin chi an nianga revolution zo an chunga ro rel ani ang ti an puang ve bok zirtop ni nileng khan terrorist sipai te hian Yangon khopuya kalkualin PDF te kan zong an tia dor engemaw zat an suwa sama thalin le maintar khuwa phei chuan PDF membera puin mi somni vel an that ringota heti la hian kalaya chuan mipuiten terrorist sipai te du lo nakong an zo a Mandalay a chuan military junta tam tak kalkualin wat sang sanga PDF member an zong kual ani pun sang sanga boina chuaka Myanmar rama om velo tan chuan report diklo a hlo omin PDF noya po por sang an tama chuti lai chuan PDF a tel chuang lo a ran pa a military junta lo do ve ngar anom boka Makuai township a po
People's Revolutionary Association PRA chuan maya thalun pagoda bula junta ten security post an siam chu bom mangin an beya PRA te hian junta troop te le an thurwal pui te chu NUG thupek angin an do chhun zom zel don ti an puanga mi pui te chu terrorist sipai te hnaya omlo turin an hriat tira PRA hian silai mai ba ka rocket te po an neya military junta hmun poimo an bitum chat ani Myanmar rama Spring Revolution kalmeka hian mipui tangrual le junta te in beina wangin poisoi lo nunaw te chu lau thlabarin anom meka kan soito angin antana kan ti thei sang ber chu kan om mun threwa antana tong trai hi ni Myanmar rama hian remna le muanna a oma mi zong thlamuang taka anom ngei theinan bang lovin i tong trai zelang u